ya Mackinnon Road. Hiyo ni kama chango yetu kama Bestetanium, na chango hizi zitazidi kuendelea kadri hali ya ukame unavyoendelea katika hii sehemu. Njaa, hata watoto wanashindwa na kuenda shule, watoto wengi. Hata wazazi wanashindwa na 500 yenyewe, kwa sababu hii 500 ukiipata unaiona ni kidogo kwa sababu ya njaa. Tukazungumza na washikadau wetu Bestetanium, na tunashukuru leo wametuletea package ya chakula. Leo aikari makiuga kihonia gya gwithema kuheagwo irio riria kwahitana, thirikari nene na ya kaunti ni ciagiriirwo kwihangia na wenji na waki wa demu nyingi na gutambiria andu othe mai mahote kurima na njira ya gwitiriria mimera. Muhiano wa itura ria Vigurungani ni demu ino ya Bekadzo iria mahiu menyotoraga o kuigana, guku aikari magithie na mbere kurima mboga na matunda miena-ini ya demu ino. Nauza fungu la mnavu 30, kuna sukuma miti 12, 20 hivyo, na mchicha pia hivyo. Unatusaidia kivipi? Sisi tunafundisha watoto kupitia na huu mradi. Tunauza vyombo zetu, alafu tunapeleka watoto wetu shule. Ukiwekewa maji hapa, unapanda mboga yako na imwagia maji asubuhi na jioni. Tukipata unga, mboga uko nayo hapa kwenye compound, tunapikia mtoto wako chakula. Itora ria Kizingo, thirikari ya kaunti ni ihingurite tabarira ya mai ya muigana wa shilingi milioni 107. Thirikari eyo ikiuga tabarira ino ni imwe wa ihonia kuri migiriko ya ng'aragu iria igumagira aikari a guku. Nataka tuniseme lengo na shabaha ya mradi huu. Tulikuwa na malengo 3. Lengo la kwanza ni kumpatia mwananchi maji safi ya kunywa. Lengo la pili ni kupatia maji ya mifugo pia. Na lengo la 3 ni kwa sababu ya unyunyizaji wa mimea. Tunataka kuchukua haya maji kutoka hapa tupeleke vijiji vingine navyo pia. Riakalui maji yatafika, Donje maji yatafika vijiji kama 5 kutoka hapa. Tunaweza tunachimba bawa, tunahesabu na mashine, tupe mashine, ndo tunaweza tukaondoa uhaba wa kwetu. Maka ukame huku kwetu umezidi. Hado-ini ha Inooro TV de Kinango kaunti-ini ya Kwale, jitagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwagi. Na twambe tucoke ikinya rimwe thutha kuria mihango ya kuhurana na ng'aragu kaunti-ini ya Kilifi ihuritwo njeki na uteithio wa irio cia muigana wa shilingi milioni 13 iria heanitwo ni kanitha wa New Life Prayer Center. Governor Gideon Mung'aro niwe wamukirite uteithio wa irio ici iria igairwo aikari a icigo cia Magarini, Malindi na Ganze kuria ng'aragu yakiriirie makiria. Aikari a wodi ya andu gicigo-ini kia Magarini ni amwe ya aria magunikite na uteithio wa irio kumana na ng'aragu nene iria imagomeire uria utwaritwo ni kanitha wa New Life Prayer Center kuhitukira thirikari ya kaunti. Na miliona maybe chakula ya shilingi milioni 2-3. Kini zimesikia chakula zaidi ya milioni 13. Bandali 4,000 ya unga, maharagwe, mafuta. Sasa umesikia amechanga pia hapa kujenga dispensary. Niliona kwa runinga na kuna kitu huwa kinaitwa neema ya Mungu. Nilifikiria nitafanya nini ili nifikie watu. Na nilipotafuta jinsi ambavyo nitakutana na viongozi wa county government, cha kunishangaza ni kwamba yule ambao nilimpata wa karibu sana ni yule ambao sikutarajia atakuwa wa haraka sana kwa kunipokea, ambaye ni bwana governor. Agitongoria mihango ya ugai wa irio ici, Governor Gideon Mung'aro ni acoketie ngatho na kuria andu na ikundi ingi iria ire na uhoti wa guthairira thirikari mihango-ini ya kung'ethanira na ng'aragu mathie na mbere kwirutira. Kupitia serikali kuu, serikali ya kaunti na wahisani kama Pastor Ezekiel na kanisa yake na wengine wengi ambao watakuja, kwamba tutahakikisha hakuna mtu wa Kilifi ataweza kuangamia kwa sababu ya tatizo la njaa. Ng'aragu guko Magarini ehete undu ati aikari marauga kurarira niguo mutugo, makiuga uteithio uyu ukite ihinda-ini riria riagiriire. Chakula ni shida, kusema ukweli. Sai uking'ang'ana ukipata mfuko shukuru, lakini sana sana ni ukose. Kwa mfano leo tumekuwa pale Kakoneni
na tumejionea kwamba kati ya watoto 800, watoto 300 peke yake ndio wameweza kufika shule. Kwa hivyo tumesema wakati tukipeleka chakula kwa wananchi, pia tutakuwa tunaangalia mashule. Wagi wa mai ma kunyua na ma kuhe mahiu ni thina ungi munene gicigo-ini giki uria wakiririo ni nyamu cia githaka gutharikira demu iria aikari mehokaga. Sasa hii tumekaukiwa sana, hata hatujui tutapata wapi maji. Ndovu pia wametuingilia, mabawa yakiingia maji, ndovu wanakuja kwa mabawa wanakunywa maji yote, wanamaliza. Kuna haya mabawa ambayo yaliweza kuchimbwa huko nyuma na mashirika, na walichimba, na walipochimba maji yakaingiliwa na hawa ndovu, na sahihi yameisha, totally yameisha. Na hata kama pengine tunaweza kutembea hata hapo kwa hilo dingu ambalo sahihi ni matope matupu, ambao walikuwa sahihi wanayatumia hiyo matope wa koroge alafu wapate kidogo tu hiyo maji. Thirikari ya kaunti ya Kilifi ni igathikite mitaratara ya gutwarira andu mai matura-ini, mihango ĩrĩa ĩrakinyanĩria ũnyitanĩri na kambuni cia motungata ma matura-ini, mihango ĩrĩa ĩrakinyanĩria ũnyitanĩri na kambuni cia motungata ma mai. Watu 40,000 na ndio ambao wameathirika zaidi katika hii wodi yangu. Kwa hivyo hii wodi yangu maji hawana, chakula hawana, na hata pia wanasumbuliwa na wanyama pori. Hamwe na guku magarini icigo ingĩ iria uteithio uyu gutwaritwo ni hamwe na Malindi na Ganze. Gerifotera Inooro TV returekwa ni Wangui wa Mwangi. Family cia aruti wĩra thirikari aria matigire wĩra na hau kabere na magĩkua matahetwo mbeca cia ritaya nĩ monetie rũhonge rũrĩa rũcokanagĩrĩria ũtonga ũtarĩ na ene kũhĩka mĩhang'o ya kũrekereria ũtonga ũcio. Family ici kuma kaunti ya Tana River ciugĩte ikoretwo ikĩihũria maratathi ma gwĩtia ũtonga ũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka 2 kuma rĩrĩa mĩhang'o ĩno yambĩrĩirie, ĩndĩ gũtirĩ mbeca marĩ mamũkĩra. Akũrũ aya marenda mĩhang'o ĩno kũhĩkahĩkwo nĩguo arĩa magĩrĩirwo nĩ gũteithĩka na ũtonga wa endwa wao magunĩke. Yangu alikuwa ni chief, maana alipofariki alipata tu zile shares zake, lakini kwa upande wa kuna nyumba ambayo ni ya cooperative ambapo pia ina mazao yake na ina dividends. Sasa claims kama hizo ndio tumeclaim, maana hajapata, tulipata tu zile shares zake. Kwa hivyo pia nika-claim upande wangu, maana niliporetire mimi nilikuwa mwalimu, tulikuwa na cooperative yetu inaitwa Tana Teachers Cooperative. Pia niliporetire hatukulipwa. Sasa ukienda hapo ofisi unaambiwa tu bado kuna shares zetu ziko hapo, kuna nyumba, hatukupata dividends paka tumeretire, paka niliporetire pia ndio nika-claim hiyo. Sasa tuliposikia huwa tunaona kwa TV kubwa kuna hizi pesa ambazo watu Unclaimed Financial Assets Authority wanatoa. Sasa tukaclaim kutoka mwaka wa 2020 kutoka tumejaza hizi forms ni miaka 2. Tunaongojea, tunaona tu kwa TV kuwa kuna pesa kama hizo, lakini mpaka sasa hatujapata hizo pesa, forms tu tumeweka. Kwa hivyo tunaomba hii serikali ya Hustler Nation watusaidie ili hizi pesa tuzipate, maana tuna watoto wanasoma, kuna kina mama wanafanya biashara. Hao waliosimama hapa wote ni wale ambao wamejaza hizi forms na walikuwa wanataka usaidizi kutoka kwa serikali. Tuko watu 113 tuliotuma maombi, na baadhi ya hawa wamekufa, wengine tayari. Sasa itabidi familia zao waanze hizo process upya, ambayo already saa hizi ilichelewa, na wale wakianza tena upya it will create much delay. Akenya 12 ni mahotanite kimanjika gĩa ciringi milioni 2.5 thutha wa kunyita itemi gĩũthi-inĩ gĩa Shabiki Major Leagues jackpot mweri-inĩ ũyũ. Eda Odera ũrĩa hotanite ciringi 300,000 gĩũthi-inĩ gĩkĩ gĩa Shabiki nĩ ũmwe tu wa hotani 5 atumia. Akiamũkĩra ceki yake, Odera orĩtie Akenya mathake gĩũthi gĩa Shabiki, akiuga mbeca iria hotanite nĩ ikũmũhatũra hanene kũrũgamĩrĩra mabataro make. Gũkĩrĩ ũguo, Akenya morĩtio gũkorwo na ũigĩrĩrĩki rĩrĩa marotha Wakenya wenzangu wazidi kuicheza kwa sababu ni mchezo mzuri, mchezo ambao unaweza kutoa jina kuinuka kimaisha.
Ni furaha tele siku ya leo kuweza kumzawadi mshindi wa leo kwa mwezi huu wa Oktoba. Oktoba imejaa washindi tele, na kama unavyojua shabiki.com, hiyo ndio desturi yetu. Citizen kiranĩire ngirimiti na kambuni ya thimũ ya Airtel nĩguo kũhotithia kũmemerekia tabarĩra ya gũkũria taranda gatagatĩ ka andũ ethĩ, tabarĩra ĩrĩa ĩretwo The Voice Africa. Tabarĩra ya Voice Africa ĩrĩ kũrehagĩra aini a gĩtarũ kĩa Africa ya irathĩro arĩa matagundũrĩtwo magĩcindanĩra kĩheo kĩa $1,000 cia Amerika. Wĩyandĩkithia kĩbindi-inĩ gĩkĩ nĩ mũhingũre rũrenda-inĩ rwa www.thevoice.africa. Have seen it, have made a wise decision, knowing that we are the best in the industry and we are the right partners. What we can promise our audiences is great experiences, a great journey, and a great exposure of talent. This is an opportunity for everyone who has a music dream to have an opportunity to express themselves, to be recognized at a global scale, and also to build a chance to build a career in music. We are happy to have Citizen represent us, not just for Kenya, but for East Africa. But for me, is to just urge Wakenya wenzangu, go to thevoice.africa and register. Katika auditions za Kenya, tunataka kuwakilishwa na Wakenya wengi zaidi. Lakini, katika hizo auditions, Wakenya wa7 will be selected to represent Kenya in the overall program. Your Excellency, sir, before you is a team of investors ready to be awarded. Anthony, Celebration Gardens, Kitengela. Anthony, congratulations. You too can own land today. Tuika shujaa omothi na kugura broti iria cirene mai thitima wareha deposit kana installment ya shilingi 910 ne turakohe 10,000 shillings cashback kana shujaa shopping voucher ya besha otaicio tuhurire thimu kuhitukira 0790 300 300. Kambuni ĩno ya Maridadi Motors ndamenyeire TV magitangatha uria ungihota gwiciarithia mbeca ciaku. Ndina miaka 6 kwao ninginyetie mburi 30 ndaciona ikiumagara ningenaga muno. Wina mbia ciake ciokuru-ini Maridadi Motors no uturi omiriagira toria ndimiriagira tondu ngoragwo ndimieterire o mwisho wa mweri na ni maheaga kindu kiega kakena. Araniria na Maridadi Motors kugerera 0798000111 kana oroka ofisini rocio haria Ridgeways Kiambu Road kung'ethera Total Petrol Station. Hihi ciana ciota wakuria migunda kigaywo ni Dagma Mwariko. Dagma Lawrence tukureheire Victory Gardens kilomita 2 kuma Kangundo Road. Bei ni 380,000. Makutano bei 295,000. Deposit ya migunda no yeri no 50,000. Tusonge Malindi by plane 50 by 100 bei 100,000. Deposit 30,000. Electric fence Maina Dhitima Zippo. Title deed ni hapo hapo. Vibone 0740 888 111. Dagma Lawrence. We promise we deliver. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Nina furaha zaidi kwa sababu nimeweza kujishindia shilingi milioni 5. Nina mpango wa kuongeza biashara. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ihinda rĩa kwĩgera na
na buroti wa kire family yaku mucie tirege nere oriri todo Ginlad riu ni mokete na offer moto moto. Imagine leu Ginlad marahi gora Sama Green Estate Phase 4 buroti iria marendia 685,000 na ni maraheana cash discount ya ngiri 50 kuri andu a mbere 20 aria mekugura cash. Na wega makiria ni ati ni marakunyitithania na financial urihage kahora kahora bila stress. Buroti cire 5 minutes drive kuma Juja town na guthie guku nota kuvucia kwa ritho farafara inyoroketio kunyorokio na matatu guku ni 24/7. Hura thimu umuthi neo 0724 252828. Veronica. Ironda ciothe cionekaga koguo ri kuri andu makoragwo na ironda cia ngoro cia meciria no itironeka. Ugaturithia mwari wakwa nikiwe kirio Orege nitwacokereria tugethi na mbere ni ati University wa Kenyatta ni uriguretie kiumia gia gukungwira unduire igongona rikigemio ni ageni aria mekinyetie kwariria arutwo na gukungwira hamwe nao. Muoroto wa igongona riri ni kuonania unduire wa ndurire itiganite bururi-ini. Masawadia wa Muriithi ni aratariria. Nyimbo marebeta my culture. I don't know what you were told, and I'm sorry if you are mistaken. Mathako ma gucanjamura muingi nimo marathi na mbere thukuru-ini wa University wa Kenyatta giki kire kiumia kiao gia gukungwira unduire. And this is aimed at building cultural tolerance and cultural acceptance. Igongona riri riria rikoragwo kuo o mwaka gukungwira utiganu wa unduire kuringana na mutaratara wa mathomo. Arutwo makoragwo na ibinda ria kuhimbiria ona mitugo undumwe na mikarire kuma ndurire itiganite. By understanding other people's cultures, we must be very well represented during the cultural week. So all of you taking part in this amazing event, please go out there, the ambassadors, use your mantle to showcase how we can integrate cultures in this society. This week provides an opportunity for all our students and staff to showcase their individual talents in music, dance, drama, sport, pageant, and many more. Igongona riri rikarika muthenya wa Jumaa rikigemio no saguri wa muiretu na mwanake are athaka makirie thukuru-ini uyu. University ya Kenyatta irebotaniire ngerenwa na ibeo itiganite macindano-ini ma nyimbo maria meriga gwikika kaunti-ini ya Kithumo. Ngiribotera Inooro TV, Jetago Masi, Wadia wa Muriithi. Rishi Sunak eregereirwo kwanirwo ta Prime Minister mweru wa bururi wa Ngeretha thutha wa Liz Truss uria uratugatire kwa ihinda ria ciumia 7 gutiga wira. Sunak egukorwo ari mundu wa mbere wa ruruka rwa kihindi kuoya utongoria wa Ngeretha na Prime Minister wa gatatu ihinda-ini ria mieri 2. Mwangi wa Maina ena uhoro makiria. Rishi Sunak wa ukuru wa miaka 42 aigirite mafuku-ini ma kiririkano bururi-ini wa Ngeretha thutha wake gucagurwo ta mutongoria wa kiama kiria kirathanagia Conservatives ona ari wa ruruka rwa kihindi. Sunak erigereirwo kwanirwo ta Prime Minister mweru ni muthamaki King George wa gatatu na gutuika Prime Minister wa gatatu ihinda-ini ria mieri 2 thutha wa Boris Johnson na Liz Truss gutiga wira. As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination.
Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. Rishi Sunak aranereirwo ta mutongoria wa kiama gĩa Conservatives thutha wa Boris Johnson uria urendaga gucokereria ta Prime Minister hamwe na Penny Mordaunt kweyeheria kĩhĩtahĩtano-inĩ. Ndũmĩrĩri-inĩ yake ya mbere Sunak oigĩte gũtungata na ũigĩrĩrĩki na wĩnyihia nĩguo gũteithũra mathĩna marĩa mang'etheire Ngeretha hamwe na kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre ũrĩa Liz Truss araremirwo nĩ gũikũrũkia. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. Liz Truss uria wayũkirie ũtongoria thikũ igĩrĩ mbere ya Queen Elizabeth ahurũkĩte atigĩte wĩra thutha wa thikũ 44 akiuga nĩ aremetwo kũruta wĩra ũrĩa ereire raia a Ngeretha. Truss nĩ arĩkĩtie gũtabania mũcemanio wake wa mũthia na maminista. President wa America Joe Biden nĩ anyitanĩire na raia a Ngeretha gũkũngũĩra ũhotani wa Rishi Sunak akiuga rĩrĩ nĩ ikinya inene rĩa gũtambũra andũ arĩa kĩhumo kĩao ti mabũrũri ma rũraya no marĩ na kĩheo kĩa wathani. Pretty astounding. A groundbreaking milestone, and it matters. It matters. So many Asians living here, and I am living here in this country about 42 years, since 42 years, you know. So it is a long time. So anything can happen, you know, when you are living in a multicultural society, you know. So anyway, all the best for Rishi and for our country. Rishi Sunak aranĩrĩirwo hĩndĩ ya gũkũngũĩra thigũkũ ya Diwali ĩrĩa ĩrĩ igweta inene na bata mũnene karenda-inĩ ya dini ya kĩhĩndĩ. Andũ-inĩ ha Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Rũhonge rwa mahenya bũrũri-inĩ nĩ rũhinyĩrĩirie arutani a cukuru cia mũthingi na secondary mathomithie arutwo ũgwati wa kũhũthĩra ndawa cia kuongerera icoka hinya nĩguo mahotane mathako-inĩ. Hĩndĩ ya gwetha arutwo arĩa marĩ na taranda cia mahenya kaunti-inĩ ya Garissa, rũhonge rũu rugĩte ũhũthĩri wa ndawa icio nĩ ũrathũkia mbica ya bũrũri mabũrũri-inĩ mangĩ, rũkĩenda arutani kaunti-inĩ ĩyo mathiĩ na mbere gũkũria arĩa marĩ na taranda cia mahenya. Ingine ambayo tumeongea ni mambo ya doping, mambo ya drug, na tumeambia pale tumefikia Kenya ambayo tuko katika A class na seriousness ambayo iko nayo. So walimu wakae macho na hiyo information wapitishie wanafunzi wao ili wajue kwamba kuna hali ya hatari. Tumesema ya kwamba wajaribu kutengeneza camps kila shule, at least iwe na wanafunzi ambaye watakuwa wanafundishwa hapo na hao walimu, na tutatrain hao walimu on technical issues, because most of these athletes, international athletes who are going for under 17, are drawn basically from our institutions, both primary and secondary. We believe that we are going to identify our talents in terms of early identification, and because of the geographical area that we are in, we've said we will link with the Athletics Kenya leadership and Ministry of Education so that early identification and early placement can be taken care of. Because when we identify these learners, we want to place them to high altitude areas where they can be given intensive training so that in the coming years we see more farmers and the likes from this region. Na hau niho tũgũtihĩra mohoro maitũ ma ũmũthĩ ma Inooro Miaraho. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũrera mohoro ma Inooro TV. Nĩ njĩtagwo Njambi wa Njau. Gĩa na mũthenya mwega.